ya wa Kristo wanahesabuya bali mwenendo wa Kristo mushumba mukozi w'Imana yayo yavuga abantu bagatangara. Kubera iki? Kubera ko afite ubwenge bw'Imana. Amen. Paulo ngo aje kwandika yandika muri aya magambo, urwandiko rwa Yakobo nako murantunga, urwandiko rwa Yakobo aravuga ngo reka mbasobanurire ibigize ibiva mu bwenge. Nubibonaho umuntu uzamenye ko ari umunyabwenge, nutabibona ni kibazo. Ejo twasomye haravuga ngo icyambere muri ubwenge ngo buva mu ijuru, icyambere ngo buraboneye. Tugende kuri iri jambo buraboneye. Kubonera ni iki? kugira ngo bidufashe. Ubwenge buva mu ijuru buraboneye. Umugore wuzuye ubwenge bw'Imana araboneye n'umugabo. Kubonera reka mbivuge mwaya magambo nawe wakongeraho ibindi. Muri iri jambo harimo ibintu byujuje ubuziranenge. Iyo bavuga ngo iki kintu kiraboneye ni ikintu cujuje ubuziranenge. Iri jambo se ndarikunda. ni ikintu cagezwe bakavuga ngo kirakwiye. Kubonera mu yandi magambo kiraboneye, kiratunganye, ntigifite inenge, nta kosa. Noneho garuka nawe urebe ese ubwenge ufite bw'Imana nta kosa twobubonamo, bwujuje ubuziranenge ubwenge bwawe. Uzi uburyo uzusubiza, uzi uburyo uzuganira, uzi uburyo ubanye n'abandi bantu. Twigeze kuja gucumbika mu nzu buraboneye, tibugira ibirohwa, nta bitokozwa. Buraboneye ni nk'ikirahuri. Nikuze upfana umugabo ubwenge kandi waramenye Imana, niki muri mu gupfa? Ubwenge bwawe ntibuboneye. Oya ndibone kuri kwima yaba bureba zabona bwaratokoye. Bwaratokoye, isi yarabutokoje. Ndibikunda hari ibibazo ndimukwibaza. Ejo nabwiye umugore ndamubwira ndimukureba tuzorwa tugira iryacu kanisa tube mu nzu twembi, ariko ndamanese nitubamwo nimfa nindi uzonshingura cyangwa we nufa, ndariko wowe upfuye nje no gushingura ntangorane. Ariko ikibazo wowe nturasengerwaga ninde wonshingura. Ariko iki ibintu ndi mukubona tacubahiro kiba mu pastor. Uko namenye jewe umunsi wa mbere ndira karara ndira nabaye pastor. Tutarwaye, tutarwaje, tutabuze ico turya, nta mwana urwaye, umugore atarwaye, dutunze dufite ibintu ndarandira. Bwira wacu namanda ya makuru sinayamenye. Aya sinayamenye. Iyo nza kuyamenya mbabwire umuntu urwanira ubushumba ndi imbere y'Imana ntazi icagiye gukora, ntabizi. Bibiri iravuga ngo mubayobore nkuko abazababazwa. Jewe narabimenya ko
tuzabazwa imitima y'abakristo, mubayobore nk'abazababazwa. Pastor narabwize ku ishuri narize ngo mpave, nari ntara umupastori, namamvayo mvuze ko ntazoba umushuma, haba nubwo byamera gute sinzabikora. Uko nabwinjiyemo ntawo bishobora. Ese mbaye nkubisobanura tibugira inenge abantu bose watu wanakusoma. Nta ndirimbo izivuga gutyo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya! Watu wote wanakusoma. Wewe ni barua, watu wote wanakusoma. Ukipenda usipopenda, watu wanakusoma. Kama ni mchana au ni usiku, watu wanakusoma wewe. Kristo uri muri izina ry'Imana. Ndi mutoya kumvuga no kunsebya biroroshe, ariko Imana ntunze muri njye. Bazaje kuvuga ngo mudaheranwa, wese kurya hora gasenga, ndahunga, ndacyariho kandi maze guhunga. Nubu ni inshuti kubera iki? Nari mfite ubwenge bw'ubumana, ubwenge buboneye. Mwababyeyi mutunga ubwenge buboneye. Ni mutunga ubwenge buboneye, nta mikorogano, nta kosa. Ndagira ngo twahari ibyo twavuganye mu gatondo. Ubwenge butaboneye ni ubuha butokozwa n'iyisi, ngo navuga nawe uvuge, ngo twarayize twembi, kandi ngo aho nigiye ngo niho heza kuruta aho wigiye. Nyabuna aho wigiye niho nigiye, tushirega mu makofi. Kera iyo bigiye mu makofi ibintu biba bigenze nabi. Reka manze mbishigikirane n'ijambo ry'Imana. Matayo 5:8 hariho ibyanditswe byinshi. Mana we, ubwenge bw'Imana buzabuduhindura intwari. Abigayili yavuze ijambo we. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Amina. Haleluya. Yabwiye Daudi ati, Daudi we, Abigayili ati nyaba Nabali ni izina niwe muntu, ni igipfukira aho ngaho kugira ngo arengere umugabo. Bwenge bw'Imana buraboneye, arengera umugabo. Atereka kwikorera amaraso y'ubusa. N'ikintu kiri aho ngaho capfuye, uje kwikorera amaraso y'abantu ngo ugiye kwica abana bose. Dawidi ngo bana Dawidi yamamushima atari ko ndagushimiye urankingiye. Yabari we wavuze ati reka banze bamwereke n'umunini ko yari asanzwe ameze. Baona hereye ngo nzamvuga ngo ndiyumve ati uyu munsi umwami arabwereka. Yo, bwenge bw'Imana buraboneye. Sema amen. Muntu wese azabureba akavuga ngo ubu ni ubwenge bw'Imana. Dusome Matayo. Wa musomyi wacu baguhe mikrofone gira twihute n'ibyanditswe. Ahubwo ndare mvuze nka bitatu, noneho ejo haracariho n'imwanya. Ejo harahari no kumugoroba naho ntituzoterana. Ndagira ngo niho tuzotaha. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 5:8. 5:8. Yego. Ahirwa imitima iboneye. Ahirwa imitima iboneye, kubera yuko irimo ubwenge n'ishusho y'Imana. Haleluya. Ahirwa abafite imitima iboneye. Nta kindi cyatumye bavuga ko ari abahirwa, nuko abo bantu batunze Kristo wuzuye ubwenge. Amen. Nicyo gituma muze mubona
imana yabwiye salomo ngo buriya rero muzamwumvaga ngo imana imubwira ngo nasaba icyo ashaka abantu bakamahakunisha ngo yamara akamaje imbere y'imana ngo mwami Yesu Kristo ngo wabwiye Salomo ngo asabe icyo ashaka. Uri we cyangwa uzi ibyo Salomo yari yakoze? Salomo niwe mugabo watambye ibitambo 1000, 1 2 3 4 100 200 300 400 700 900 999 1000 ngo arangize gutya amaze gutamba 1000. Imana ngo yamivuga ati ibindi biki yamibwira Salomo agahutihutiga sema amen. Yamubwira gusaba icyo ushaka ibihugo mbonye ibintu ko ari gafaranga we ako kanoti kawe kamwe none urasimbye ngo urajya kubwira ngo Imana haleluya hari ibintu bize nabwiye abantu nababwira ngo ituruzo utanga ndiri gukore ku mutima ndidokora no ku mutima w'Imana kugira ngo rikore ku mutima w'Imana ribanza kukunyeganyeza wewe ryamara kukunyeganyeza. Nyeje mundi twagiye ahantu Kayonza ni itorero ryacu barantumira ngo nze kubwiriza gutanga mumare nza guhamagara pastor ndama pastor iyo nza kumenya ko ari gutanga sinari kuza kubera kuko ngize iminsi mbaye ndanga nyine nagiye kubwiriza none ariko ndakunde ndagenda mushike nabwira ariko nari na mapepa yaragiye kuntera kubera ko nzi ko gutanga bihesha umugisha ariko nimva hanga ndayabona ntanga 100 yemwe mu mwaka 100 sibikeya n'ubundi sinari nabiteguye ndi twasezeranye namwe muyake ngwaje kuba kuwa kane aho hari ku cyumweru kuwa kane w'ico cyumweru numva umuntu arambamagaye ngo hariho ngo utundu twanje afite tese n'utundu nyabakati n'utundu nyine ngo hari umuntu watunoheje ngo ya nje nkagira ngo wenda n'inkurukweto cyangwa nyine cyangwa nk'ikoti sinzi ntawo bimenya ibi ndayanga ubu nyine faranga byaroroshe si gutya gusa ndagenda ganje nagiye mu nama ndamamagara ndi hano mu nama woza ukandeba ati ndaje ngonshike nsanga yazanye 200 atakira 200 namamubwira ngo ntukunguko yakwezwe n'ijana natanze none Imana iranongereye irindi jana reka nge kutanga nibitangaza nabonye kuri iyi si. Niba ushaka kuba inshuti y'Imana, niba ushaka kuzoza wumva Imana vuba, niba ushaka ifaranga, iyo tubivuga abantu baravuga ngo turabafunga kiwani ngo abapastori ndabarahiye imbere y'Imana gutanga bihesha umugisha. Mbifitiye ibihamya 1000 bitari byo kuvuga ngo nibyo kubwira abantu nimushake muzoreke mwese nzabikora kubera ko nabibonye ko ari ukuri ku ijambo ry'Imana. Badutitiza ngo abapastori turabapastori ko turagoreka ni bande batazabayasaba abazabayasaba bo ntibazabayarya. Nitwe babonye akubati njiwe ndanga kandi abakristo bakamava kura ngo abakristo ngo pastor kuriya ngo ico bafana amafaranga nta mafaranga bazaba. Njewe nyabonye ko abantu benshi sa amafaranga bazaba shitani zibateranya bagapfa gusa kubera ko umuntu nagiye kuba pastor mfite abana 3 none bagaze barya amaturo ico gendera pastor bagaze bargike none twigarukire ku ijambo turi kumwe. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba 2 gice ca 11 n'umurongo wa 3 tugende kuri rya jambo ubwenge bw'Imana icyambere buraboneye. Ubwo bwenge rero buza butuma umuntu abintwari ukabintwari abantu baza bati ninde waje bati muceceke agiye kuvuga murumva mwahabonye hasoma 11 Abakorinto ba 2 urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba 2 n'umurongo wa 3. Ariko ndatinya yuko
atinya yuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Mfite ubwoba uyu Pawulo yandikira abikorinto. Haleluya, haleluya. Mfite ubwoba we yanzoka yoheje Eva ikosha Adamu ubwenge bw'Imana bari bafite. Ariko mana ya wa Kristo Bwana Isabuya bali mwenendo wa Kristo mushumba mukozi w'Imana watabarutse tuzabasanga we. Tekereje mu ijuru niba ari ahantu nkunda ni mu ijuru. Muzehe Kamburishi muri 2012 na 3 yaravuze ngo imbaraga yakiriye ngo muri 54 ngo nizagifite n'uyu munsi. Mwaba Kristo muri mukubona gute ko moto ule wa kwanza aliwasha mimi sitauzima. Hari umuriro Yesu yakije muri twebwe. Sema amina. Ili mandala prifligani na iniga alibigani shilidera. Hari umuriro data yakije beka kuuzimya. Pale yandikiye Timotheo aramwe ngo usiuzime moto ngo ndukazimya umuriro kurimo. Naje kuva 84 85 kuvuga kugeza uyu munsi wa none sinuma nsubira inyuma. Aya umuntu wambonye muri 70 ariko kugeza 90 aho byari ibindi bitangaza kubera gushumba nibo bwampari bishije. Ukuri gushumba nibo bwampari bishije. Nari umusenzi tagira ikibazo n'umuntu keretse gusenga kurara mu shamba gusenga kuwa mbere kugeza itariki imwe kugeza ku itariki 30. Nta kibazo nari mfitanye n'umuntu, nari mfitanye ikibazo n'imbaraga z'umwuka wera no gushaka Imana ngo nibone ngo je kuba mu pastori bantu barankoroga mu mutwe. Ariko sindumva nta musi ndanasenga Imana ngo numve ngo mvuge ngo Mana ngo isuko byagenze gute ko nasaya dusubira inyuma kugira gute njayo gukora iki. Muzakarimba muzamurimba muzamfa kuririmba namwe gusa ibyo mutabamo. Mbere na nyuma so ntaririmba ndirimba muzamurimba ngo wewe nini? Songa mbele, songa mbele wewe. Bwana Yesu asifiwe. Umunsi sinzi ukuntu byagenze ariko ahantu hari ikintu cya Yesu. Mukongomani umwe yaraje turi Burundi ngo amare atera haleluya yamayiruka nkarasohoka hanze ngo agaruke mama ngo hapa ngo kuna kitu
by'ubuzima, ahubwo chakula cha mateso na majaribu nibyo byo kurya by'umuriro. Nizo ngwe sintwari nawe ngo urazimye, ntazari zirimo, ntawo wacanye. Ni ikiguruguru kimwe, kiguruguru murakizi mwabana mwe, habaga inkwi zimwe z'urukuri wazikubita muziko zikama zigira ngo gwi kwa maruzima rwavumba gusa warukuriwe. Paravuga ngo mfite ubwoba yanzoka itazabosha kubonera bigapfa, nicyo cyatumye yigira ikibazo. Sema amen. Imana yari yababwiye hatanira mwe ngo ni muri iki giti nukuri muzapfa. Inzoka nicyo gituma mwamubona isi ko turarahira ngo ijambo ry'Imana yavuga ngo isi nayo ikarahira ngo ikisicu. Twababwira ngo iki ni kibi, mukama musara ngo ariko mukaburiya nguriya ngo yarize. Novuga gutya ntarize. Nubusanzwe narize kandi sinize nabi. Haya narize ndwaniga na calligraphy, kwandika kwandika ndanteye ubwoba nukuri. Nza nandika abana bakambwira ariko papa ngo ibintu warabyize cyane. Nize calligraphy, kwandika. Nageze nandika mwandiko safi mwandiko safi none nawe ngo sinize ngo numbuturage baba uturage yomera yose gutya barababeshe. Abafilipi bice 4:8. Sema amen. Bana bacu mugira ubwenge buboneye. Umuvyeyi nakureba areke kugugira amakenga. Ubwenge buboneye umwana azavuga ukamuvuga ngo nuko rwose kandi ukamumerwa neza. Ubwenge rero butaboneye nico kizagituma uvuga ngo nsuvuye he ngona ariko bashangazi. Wari kwa bashangazi uzozubona umuvyeyi arakubaje gusa wari kwa bashangazi. Harimo ikibazo muri ubwo bwenge uvuganye. Kuri ababyeyi bagira abana kwa mumenye umwana ushobora kukubwira ukavuga ngo ame kose nibyo nta kibazo. Hakaba ubundi nabwo bwavuka ukazuba wacu ubu bwenge buraboneye ubu. Kamane kandi gahunga soma papa. Harabuze ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose. Harangize nanone naribuze ngo ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. kansoma ikindi cyanditswe basi kimwe. Imigani oya Abakolosayi bice 3:14. Yemwe byanditswe tuje ku cya kabiri. Ubwenge buva mu ijuru ku Mana buraboneye. Ibice 3:14 tahariho ikigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana bose. Naho nibyo naringiye gutaka subiramo biramwumve mbasobanurire neza. Ikigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo kuko ari rwo murunga
nk'uko twavuze ngo ikintu kiboneye ni ikintu kigize gute gitunganye, niwe murunga. ariko none igitangaza n'ukuri kw'Imana, umuntu udafite urukundo rwo mu ijuru ruva mu ijuru yogira urukundo. Hoya, aka gatima kabi mubona dufite ko kwangana nta rukundo rurimo. Umugabo umwe yageze nyine yari yaratetesheje abana, none umunsi umwe ndamubwira, ese wakubise umwana uku ni gute? Ngo azagira ngo amukubite ngo marayika akamufata ukuboko, ngo arangize yamambwira ngo ariko ngo nk'uko kuboko ngo aje gukubitisha umwana ngo yakujanye mu gisambu. Ibintu bidahuye, guhohotera, niko bazabita guhohotera. ariko ni gitanga kuko ukusubije gute birajanye n'ibyo mbaye mbaza. Abana ko barakandagira mu isahani wicaye aho ngaho. Nabonye umugabo umwe twicaranye turi mu nzu y'umuntu twagiye twese kwicaramo, ngo amara kuzukuru ke kamakaza ngo gashike kamukubita urushi mu gutwi, nabaho muri iyi si y'abazima, ngo amare yamagira gutya. Ndamaze ndetse haka kana nakande ngo nakuzukuru uko akugize gute? Kurera nabi kusuku mu bagabo, umwana gukubisa urushi rumeze gutya, ukwiyaza akamucira mu maso. Niby'isi hayibabwira ngo tureke kubacaha, niby'isi hayivuga ngo tureke kubakubita. Ndababwiye ukuri, ruriya ni urupfu Satani yazanye rwo kubica. Jewe ikintu kivugwa muri Bibiliya ndacemera. Bibiliya iravuga ngo ntukime umwana inkoni, ngo hari ubupfu azavukana ku mutima ngo buza bukurwaho n'inkoni. Mu migani nidahabaha ndaza kubareba nkabahe, havuga ngo umwana avukana ubupfu ku mutima ngo ikize kibukuraho n'inkoni, kandi ngo wime umwana inkoni ngo abamwanga. Niko Bibiliya izivuga. None bakubita umwana akamagenda ku ishuri ngo ese ngo nibande bankubitiye umwana, nibamureka azaba igifu. Kuraja gutongana ngo bakubise umwana. Kutamenya ibyanditswe gusa. Aba barwanyi bibazi ibyanditswe, barabizi, bazi ko umwana adakubiswe azaba igifu cyanyuma cyo guharibisha, kandi nibo babitangije. None byarabananiye birabagora, bari mu kubigarura ngo tubizane natwe. Muzi discipline y'abana, umwana gukubitwa ku ishuri, muzi discipline, muzi konjegezo ko twageze tuyinjiza mu mutwe kubera inkoni. Ukazuyimira, watekereza ijaka inkoni zakurya, ukazuzimira konjige verbe être, ayiwa. None tubareke ese byumvikanye. Reka nsome imigani nanone 11:3. Bibiliya, ubwenge buva mu ijuru icyambere buraboneye, uzubureba gutya, umunyabwenge uzumureba niko kuko kwikirahuri ukamumubona ukavuga uti uyu ni muzima. Ariko ubwenge buva mu ijuru ku Mana, umureba imikorere ye, ukareba imivugire yo mwitorero, ukareba uburyo umwitwari, ukareba uburyo umuvugishe n'uburyo wagusubije, ukavuga ngo uyu ari mu bwenge bw'Imana. Wahabonye? Nahabonye. Hasoma. Harabuze ngo gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'ababariganya buzabarimbura.
subiramo da. gutungana kw'abakiranutsi kw'abakiranutsi. Umumama utunganye, sema amen. Amen. Ni kurya kubonera twahe tuvuga kuzabayobora. Yego. Ubwenge buzabuyobora umuntu. Ubwenge buzabukubwira ngo reka kuvuga. Hasaho kuvuga ceceka. Ugaceceka. Ubwenge bukakubwira ngo gira gutya. Ubwenge buzabuvuga bugira ijwi. Ubwenge buboneye tibwo guta mu ruhavu. Oya. Tibwo guta mu muriro. Tibwo gukwinjiza mu kibazo. Ubwenge buboneye. Oya. Nimushake mwurira amamoto, nimushake mutwara imodoka, kandi nimushake muzotwara indege. Twese Imana yaraturemye iturema gutandukanye. Urebeze n'imiremere yonyine. Iki cyonyine gishobora kutwemeza ko dutandukanye. Urebeye no ku mibiri honyine. Iki cyonyine kirashobora kukwemeza ko dutandukanye. Urebye n'impuhwe abamama bagira. Nababwiye mu gitondo nti tugeze hariya tugasanga umuntu ko baramukubita. Abantu babanza kurira n'abamama. Ariko umugabo yabanza akabaza se niki cyabaye? Kandi uko ntaramenya amakuru turi kabanza mukubite usanga ari ibintu yewe. Abandi ko bararira we ngo nibamukubite. Iyo miremere yonyine nitandukanira Imana yashize hagati yacu nama. Ariko iduha kugenda twuzuzanya. Aho umugabo atagera umugore akahagera, aho umugore atagera umugabo akahagera. Hamara kwegerana, aho umwana akabara. Muzamanga Imana yavuze ngo umuntu ababyare yapfuye kubitekereza gutya se. Yarizi impamvu y'abana kuza. Usibye kwitatubwiye umubare abo tugomba kubyara, kandi naho ndi yatubwiye ngo 2 cyangwa se 3 cyangwa 4, ariko yaratubwiye ngo tubyare. None byo hanze byageze ngo namasezerano ngo abantu babyare cyangwa ntibabyare. Sibyo mwavuze ngo tugenda twemera. Ntiyahari na gukorana amasezerano yo kubyara. Ejo bundi nabonye hari ahantu nabonye bavuga ko hariho imashine bateguye so kuzoza bafata intanga y'umugore n'iy'umugabo bakazishiramo bamara bakajana muri mashine. Umwana akitwa wanyu ariko yakuriye muri mashine. Bakagira contact y'urya mwana hariya na telefone yawe kugira ngo uzoze ugenda umenya uko bihabigenda. Ntawe uzosura gutwita. Kido mama abwira turaziranye ibyo byaje ni mashine narazibonye mashine. Zirahari. Takwirirwa ngo mu ruhongo ngo kandi ababacu. Nyagasani we. Keresa kadasohotse. Sekataje. Kundi abazi bavuga ati pastor nuko atari wewe. Sinjega wabizanya ni Yesu Kristo wavuze ngo muzabyara mubabaye kandi ni mumara. Nico gituma mugira urukundo rwinshi ku bana. Ni naco gituma natwe tuzatuja gusoza tugasoza dukunda ba mama kuruta ba data. Niko bimeze bamuzehe bazabihangana uko twese nyine nuko tuza gusaza abana bazatureba gutya. Faranga bazicishe ngo Nubwira abapapa n'abandi mubane n'abagore neza. Basha mubane n'abagore neza. Namenye ubwenge. Ibintu byo kuzamura umutwe mubanze mubireke. Ndabihanije nimba mushaka gusaza neza ngo abana bazabacisha ifaranga mwitonde.
ese turi kumwe? icya kabiri, ubwenge bw'Imana buraboneye. icya kabiri ngo nubwo amahoro. ariko ubwenge bw'Imana we, umuntu yo gukora mu jisho ugatangara ngo se niki, afite ubwenge bw'iki? bw'Imana, ariko ubwenge bw'amahoro. nigeze kubabwira rimwe, ntarakizwa, ariko ntarakizwa mama mudaheranwa we akakunsuzugura, ariko nkarwana, bashaka kunsuzugura, ndabareka niga ikarata, bazanihendaho nzabereka. ngo bucye umunsi umwe ndi Bujumbura mu mujyi, nagiye nyine nasohotse neza, nambaye nka neza, nta kibazo, ngo nje kwinjira mu modoka, nama numva umugabo umwe yamaze iruhande rwanjye, yamancira yacitse none ngo mare nama mfata imoshwari. ubwenge bw'Imana ni bw'iki? nubwo amahoro. ese ko turumvikana? fata imoshwari, cage mbaye mvuga inshongereziga nazo ziba ziri aho amapepo. umugabo umwe yamava kwera mbe nani kwera nikijuju si umugabo, ndamwihona ngo ndiki siwe baciriye amacanwa, ntiyaciye ipantaro, nta kibazo yabayeho, ngiye mfite imoshware ndacishaho, nimara nshike isabune gazaje kugira ngo uzazimesura ubucafu butabaye, ntaci isabune zokora. uko niko gusa ibitekerezo byamye byiza. ubwenge bw'amahoro. ese ko turumvikana? namangira gutya nguma ninjiye mu modoka gutya, umugore umwe arambaza ngo none ngura umwungere, uyu yavuze ngo ndi igipfu, undi nawe arambaje ngo se ndi umwungere, ndamane ntego wash ngura umwungere kweli, urabona ngo uriya muntu ngo ibintu akugize. wewe gusa ijambo ritoya kukubwira ngo ugutwi kurahengamye, kandi wabibona ko kudahengamye, induru ikabira abaye. ese ko birumvikana? ubwenge bw'Imana bubamwe amahoro masa, uko bashobora kukubwira ko uri umunyama. nabwiye abantu, ndabwira ngo nubona ubuza amahoro witegure kuyabuza undi. ega bihera kuri wewe konyine gusa. iyo ubuza amahoro usubiza n'utagutesheje umutwe ukamusubiza nabi, kubera ko nta mahoro ufite. icyo kinsaze twere umuntu ufite ubwenge, inzi ko nza nambara neza, none umuntu aragiye hariya agiye kumva ngo sinza nambara neza, tarangura ishati, tarangura ikoti, tarukweto, kwasama gusa. ese birumvikanye? kimwibuza amahoro mufite ubwenge bw'amahoro. umugore umwe ngo yigeze kubwira iwabo, babaganira, abwira iwabo ngo ejo navuye muri salo, ngo shike mu rugo, ngo umugabo arandeba, ngo dore umutwe ukomeze. nuko urumva arabwira iwabo ukuntu yamerewe nabi, ngo yagize gute, yambaye ngo atumvuye muri salo sari bampanze neza, akambwira ngo dore umutwe ukomeze. aramubwira ati yewe shima Imana, ati wowe ubwo akikureba no mu mutwe, ati biracagenda neza. ati wewe afite n'umwanya wo kukureba mu mutwe ko wavuye muri salo, ati shima Imana yo mu ijuru, yewe ndiyondeba no mu mutwe, nawe yo makuru ndiyona yavuga. kandi kera icyo niki wumve nawe bige mwumve ibyo bintu ngo byababujije amahoro, ngo umwe bamwe ngo dore mu mutwe we uko hameze, kandi azi ko bamupanze neza, umutwe we umeze neza, yarebye mu kiyo abona ko bamukoze uko yashakaga ko bamukora. siko bimeze? none umugabo aramubwiye ngo dore umutwe ukomeze. none se wowe wumva kubwiye gute? aho ngabwira icyo nsobanuye. we uzi niwe wari wakujanye se, ni wakubwiye ngo bagupange kuriya bagupanze, wabiretse kugiye kwibuza amahoro, kandi ufite ubwenge bw'iki? bw'Imana, ubwenge bw'amahoro. birumvikanye? nasomye ibyanditswe, reka dusome hano Abaheburayo 12:14.
ese ko biraba nk'ibyumvikana? Imana ishimwe. Soma papa 12 n'umurongo wa 14 Abaheburayo. aravuze ati mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mugira umwete wo kubana. Bibiliya ndizikabya nukuri kw'ijambo ry'Imana. Sema amen. Kubera yuko tutazishobozwa tubishobozwa n'uturimo. Mugira umwete ushire mu mwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Kubera iki dufite ubwenge bw'Imana kandi ubwenge bw'amahoro budushoboza kubana n'abandi bantu bose amahoro. Turi mugufi kimwitorero. Niki dupfa. Ko biteye isoni. Ibintu bito. Niki muri mugufa mu rugo. Nguzotumaguzwa nawe. Mukirahuri ngwiki ngwe sikundi tumaze kungana nkundi wo gusengira wenyine. Nyabuna amahoro natahe mu rugo gisingire n'udasitara ntangorane. Twebwe nda mwana tugifite kintu kigoye kweli kabisa. Umuntu yozagerageza ibindi ariko amasafuriya n'amasahani umuntu abakamasanga yicaye mu masahani. Akoye mwatworohereje kweli. Ukuyire mumperuka mutujanye mu masahani n'amasafuriya timwotureka basi ngo dukora ibindi. Ariko umuntu ahubwo no gucumba byo biroroshe ntangorana amazi yahiye gusuka mu ifumu ndagacumba biroroshe. Ariko ako nyine nakari hariko nyine ngo arangize iyo nkuru naringiye nirangize. Abantu nabakunze b'inkuru yeme imfasha nyigisho. Sema amen. Wa mugora tuzosubikora tuceze nuko sasa twembe mwasase none ndazosasesho nuko mesura amashuka uzomesura. Chitse nukuri kw'Imana umurunda ararakaye umujinyugiye aha aracecetse haba no kuvuga umwaka urashize wa kabiri wa gatatu wa kane tuje kuramukanya kandi sojana n'abana tusaba baragiye ndege ngiyo no ku kibuga c'indege Burundi ngo bururuke dore ko bazaja kuvijisha muzane amapasiporo hano. Aho imbere ya polisi yama yacagagura. Umugore avuze induru abapolisi baraza bati nibiki ati ntibone uyu mugore uyu agasuzuguro yansuzuguro. Twageze Bujumbura twahageze abarurete se nibiki ati uyu nguyu wageze umeshesha ngasesera amasahani. Twahageze gusubira heye aramura musezere keretse uzotwarwa n'umuyaga. Urasheza wewe. Ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Sema amen. Mundi mubana amahoro muzosoza neza. Zawiyanganira ikivuzwe wumve ko ari gisanzwe. Ucima amatwi kindi cinjire mu mutima. Uvuga uti nuko niko yavuze nibisanzwe reka mbere bizobatunga batungira urugo. Nakandi kose wamukagura ukagure. Dore ko n'abagabo nabo batoroshe bazapfa kuvuga nibije nyine. Ngo nza nkureba. Ngo nkakureba. Bigasa naho igihe yamuzanye atamurebye. Nza nkureba. Abacu mwihanganega mwaje mu giterane c'ababyeyi. Mu gitondo nawe wende uzamusanga umugabo agiye gusaba imbabazi. Wihanganye ngo tubabarirane.
umugore ga zabiye abagore bitangira akabati rwose mbabarire burya twavuganye nuko umugabo yaje kwaje ngo ndakubabare ngo ari ya makosa niwe wayazanye ngo biriya byose byabaye ngo niwe wabiteye none se uko kurasaba imbabazi ngo niwe wabiteye uko kera ntiwemeye ikosa wakoze ukera urarimugaruyeho kandi ari we wakosheje ubwenge bw'amahoro numara utuzi uvuga utereka turebe ko buca kabiri utimana ishimwe asandi kumbabariye nuko ariko nyine wumvisha uburyo yisobanuye ukabirekera gutyo ukabireka kugira ngo urugo turwubake wamuzanye utabizi zambwira abahungu iyo mpamvu asezeranye kabwira ndabarahiriye timwamuje kubakana timukundana pi nta rukundo ruraha ngo nkabazumwe tese uyu wanyu wakubwiye ko afite sida wowe ukigiye atereka da ruriye nico gituma muzamwumva Bibiliya ivuga ngo abagore bakuze ngo ababyeyi bakuze ngo bigisha abagore bato ngo gukunda iki abagabo nta mukobwa muto ukunda umugabo niko Bibiliya ivuga kubera iki mukosanye gutya abangaba nk'ubu njyewe nakosana na madame ngo dutandukane nje Chitsere kurikima. Reka. Urukundo numukuma kugenda rukazamuka rugenda ruzamuka. Dutandukana. Ereka so gutandukana. Reka. Ubu ni hosawa. Ubu ni buruzuye neza. None umwebwe abakobwa bato nugushwana bashwana ati ndakujana kuri polisi. Akina nanje kuraga ngo twariganye tibari mu kubashiramo aho muzobona ni mutitonde kumagera ngo abana ndi basirimutse mure ko murakuje kumaje kuzana inkoni iyo byarashize agashomuzoza mu karyo Sema amen. Ngiye kwiyongeza iminota. Reka dusome Zaburi ya 34 n'umurongo wa 15. Ariko ndizera ubwenge buva mu ijuru. Ubwenge bw'Imana buza buduhindura intwari. N'ubwenge buboneye kandi n'ubwenge bwuzuye amahoro. Yo. Ariko ngaho soma papa. Aravuze ngo va mu byaha ukora ibyiza uzushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Zaburi 34:15. Musome Bibiliya ijambo ry'Imana. Reba ijambo ry'Imana naho mwumva. Erega biroroshe. Soma papa. Zibukira ibibi ukore ibyiza ushakashaka amahoro nukuvuga ngo iyo havugana n'uwandi uramwenda gushakashaka amahoro. Sema amen. Akavuga nzimya umuriro ndagira gutya ndamubwira gutya bigende gutya nzana kana ndebe ko nozimya shaka amahoro yashake. Sema amen. Hazashakwa aho uyaharanire. Umuntu umugabo ntazagira mwicisha amakado uzuzana na bimwe bitari kuri porogaramu numara umubwira utese nudukukunda ngo suzumbaza ndi umwana hariho abagabo bamwe bateye gutya akanaka igihe cyose kandi kwavuye mu masengesho yari kwatera za haleluya yamubaza kamamunakira ngo se ndi umwana nguzozumbaza yewe numufasha ukubaza no guhaha yakwitayeho kutaramubaza wowe ibyo ashaka.
zaba iyo tuvugana n'uwacu akambwira ngo we ngo yarwaye ngo sinza mwitaho cyane ndamanebo tinanje ubwanje sinza niyitaho biza binanira. Wowe nibyo wize Yesu Kristo yarabikuremyemo nibyo yaguhaye kunitaho jiyonka nyine, ariko nanje nsigaye ngerageza kagira ngakenge kamaza ndetse nikushaka maranga tuma abana niwe mutabare murebe ko mwugura utuntu nyine tureba ko twohosha hosha ariko wenyine erega ni imiterere yanyu tiduhuye kandi ni miremere Imana yaturemanye pe. Nta na mutima mubi n'umuntu asenga ariko kubumva nyine nta kibazo kiri hagati, ariko kubyibuka ngutekereze iwe agatekereza akagenda akazana ukananirwa akazana utundi akaruha akakwaza ise niko hayumva buti mushaka ariko bagabona bunini Imana izodutabara. Umuntu yo kubaza gutyo wamareje ngo urukura mubwira nabi hayo na mapepo kweli pepo no mwikundanira narabivuze mwikundanira ngo yamuhaye utwatsi bamuzehebo kera ngo umuntu muri mukwa ntuzumenye igihe anezerewe kubana n'umugabo utazunezerwa no kubana n'umugore ni ingorane. Jewe nza namubabwira nza mvuga mu rugo twese nyine nkabatera inkuru nuko kumani yataseka nzamubaza ese sha birashitse none wabaye gute nza mvuga ntuseke ni bibi ukabona kanandi kagaseka uzagatinya kurya guseka n'ubuzima nta hantu hari uburakari haba ibitwenge nukuri kabisa. Nungwa n'umwana ndakunda guseka wavuga wa mwana we kubitakiri kare mubwire tuzuseka tuzamenye gabyakwamye nawe umuntu useka umuntu uganira uzumenye igihe afite ikibazo nawe wenyine ukibwira uti se kutakiyawe ivuga niki umuntu arwaye ntabibonye. Nawe umuntu uceceka cyangwa ukabona akana kataza gatinyuka agatuma wabo ngo nagende ngo abwire se ngo akeneye iki marahaba haba bana bo bana nanje nari nkama wabo gene mubwira se wenyine aze tuvugana tise niki wenyine ngo aragize ngo mutu uzuzumbwire hari ikibazo kihari huzuza utuma muri umuna wawe kandi wowe uri mukuru kandi uzi ko ngukunda wowe nuko ukareba uburyo umugarura iyo agiye gutyo biza biba bibi. Iyo ageze iriya akazaja gushakwa cyangwa agashaka bazokorogana kubera iki umwe aravuga undi nawe niruceceka kiradiyo yageze shize amabuye haranira amahoro uzoyageraho. Haranira ituze mu rugo riharanire bizakunda kubera iki ufite ubwenge bw'Imana ufite amashuri ubu n'ubwenge budasabye kwiga nibwo ba mama bagiraga bwatumye ndavuze asigaye reka dusoma Abaroma samo iracarenze iminota 7 gusa mwihangana ariko ngiye gusoza. Abaroma 12 umurongo wa 18 Imana ishimwe ko mukeya mwumva ko murumva n'abana bacu ko barumva Imana ibaheze umugisha. Aravuze ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mu bana amahoro n'abantu bose amen. Niba bishoboka niki turi mu gufa mu itorero niki dupfa muri kariti niki dupfa n'abandi bantu niki niba bishoboka kandi turabishoboka. Iyo ngeze kuri iri jambo zanumva senze ukuntu mbaye uko kw'Imana iki kintu kiza kindemerera mu mutima kibaze si niba bishoboka mu rwawe ruhande
ubane n'abantu bose amahoro, bana n'abana amahoro, bana n'umugabo amahoro, nimba bishoboka. Ariko birashoboka kuri twe. Kubera iki? Kubera kuko dufite ubwenge bw'Imana, kandi Bibiliya yavuze ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Ese niki mwapfuye? Nigeze kubona umukristo umwe nyine atanuwe baratandukanye n'umugore. Noneho ndamaze se n'ikibazo niki cyabaye. Umugore yari yegereye iwabo, akagenda akaja guteka ibyo kurya, agatekera iwabo akabizana. Umugabo akamubwira ati se wagiye ukazana ibyo byo kurya ko babiguhaye nta ngorane, ukaza kubitekera hano. Wowe uzuza ugenda gutekera hariya kwa papa na mama uzana ibyo kurya isafari. Bantu batashaka amahoro. Haraza arambwira, ese wambwiriye uriya mugore? Ndamuhamagara, ese mada, ese ibyo umugabo yavuze nibyo? Ngwe uzuja gutekerayo kubera iki? Nyine ngo abayagiyeyo ngo hako nta kindi washaka muri urugo. Shewega zambwira umuntu nkamurangiriza, umugabo aza gukubita atoya, aza kubwira nabi atoya, hari ikindi mupfa atereka, icyo mupfa si iki ngiki ati. Ndamura ntiyabanje, tuba waragejeje iyi minsi sinobishobora kuzuja guteka ukajana ibyo kurya iriya, noneho tuje kurirayo. Biraruta ntawubwira ngo uze utondeshe ibyo kurya ko biragenda nk'ibigiye mu ivuga butumwa. Singabiriya twebwe turi mu kuja kwarura byo mu bukwe, umuntu ari mu kugenda urugendo n'isaha bigo biri kuri yise. Kera bamuzehe bagaze baja kurya ngo nibashireho uruge nibakinge. Impero karabaye no kuri kw'Imana. Ni mukinge. Mabuko yarinze yitaba Imana ntarabona aho arya, kandi nawe yari atarabona aho ndya, kandi byari byiza kubera ko byabagamo ikintu cyo kubaha. Nigeze njewe kubera ko nza mvuga cyane namwe, ariko mubye waretse ukaza wicara hariya, ariko nyine nari narasa n'uwageze nuko bitwaye yamaceceka kubera ko nakundaga kuvuga nyine, ariko nkabivuga nyine nseka gutya twicaye. Ndamize aje abwira waje atariko pasiteri karavuga ngo nzandya yicaye hariya. Ndavuga rero ko bimeze none twebwe ku musozi, ariko se ubundi biriya muza muvuga ngo reka ngo turebe ngo uburyo ngo muzoza musangira, umwe akahundi akazana akayiko akamuhangwa arye, undi akamuha, bazashikama akabikora. Foto kuriya ni foto mama mushaka. ariko isoni zarashize yewe. Bibiliya banga igihe cy'imperuka Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ikizokubwira ko igihe cy'imperuka cyabaye ngo abantu bazashira isoni. Niko Bibiliya ivuga, nje senza mvuga ibintu byo gutoramo. Bibiliya iravuga ngo ikizokubwira igihe cy'imperuka isoni zizoshira mu bantu.
isoni pwe zizama zigende bamuzehe bageze bikingirana ngo nibakinge abone uburyo arya none n'isapu ngo nibabaye amasahani ngo batonde umurongo kinka zigiye kugipurizo nizo zageze zito siko byageze bigira inka zigiye guporizwa bakaza bakubita imwe yikira mu itanke mu idipi inkuru nzanuma sinzi uwagize watoye inyama kurya nyine gakwera ko hari urugendo saka bakira yibaka karara urasaka bakanayiri kiragira gutya yayireba iracunga muzehe iramucunga abatoya gabo bazamenya kubyipangira nuko byarura kanabitwara gutya muzehe ngo ayego tu saka baka urayizi murwawe ruhande sema amina nandureke kureba umugabo n'abana yaharanira amahoro wewe uyaharanire azagera ku bana uyaharanire azagera ku mugabo uyaharanire azagera ku baturanyi uyaharanire azagera ku bavandimwe uyaharanire azagera mu muryango sema amen Bibiliya ikivuze kirashoboka mwandike Timoteyo wa 2 tuwasoma nimara mvuga irindi jambo sindisobanura tuzarikomerezaho ejo ayandi asigaye ku mugoroba nzayasosa iyo nzavuga nihusta Timoteyo wa 2 bice 2 n'umurongo wa 22 bavandimwe babyeyi bana bacu bagabo birashoboka ibyo Bibiliya ivuga turifuza kubona abamama b'intwari buzuye ubwenge bw'Imana ubwo bwenge bw'Imana ngo n'ubwenge buboneye kandi n'ubwenge bwuzuye amahoro icya gatatu ngo n'ubwineza akunda akarimbo kavuga ngo biroroshe mwuzuzwe ubwenge burimwo buboneye mwuzuzwe ubwenge burimwo amahoro mwuzuzwe ubwenge burimwo ineza y'Imana Imana ibaheze umugisha